Kulumka tiprasa kulumka jotono joto tiprasa rokno dipor kaham jotono khaklayo jotono kaham no tongbanya nei chung tini Tripura People Foundation officer asugi live klangani one sukha tam ninga kabangma tabuk jarati admissions kabangma borok 10 12 passing zaro porinani bagai future further education ibagai Bangalore pai pori phane ni bagai hinai kabangma borok ni muamma pha te student ni zero contact lai bai kha hambai no contact lai mani bagai no suggestion nanan bagai contact lai ga bela ham kok tabo clear ke high ratio no tang bum ti ke chole wi thong pachang bum dik lai decision nanan ni nang abo kaisa ekdom sini bagai jotto parents rok ni bagai bo very important so kaisa tabo khanarok saimanu kabangma borok rok agent ni mungbai kabangma choliwin tabo agents to tongo joto college no agent to borok matiyo amo tang badariya kuno college nang badariya ba kuno agent nije hiwi to mer bo chung badariya tabo hunke agent rong ni je tabo jora tichang khanamani last year abo chung problem no kha taklai chung same problem no to namu chung ya previous year abo chung problem kabangma no kha o jagawang kha communication gap ni bagai problem angu especially communication gap ni bagai problem mani bagai no student rogolo future ro thangai problem o khlayo problem o klaimani ya gulo pori hamari ya pori manliya ba age fees ri manliya ni bagai paksa bor rog ba college no ya khare ma thango hani bagai loss ni thango bosor kaise loss ni thango baksa college o rang razak or rang ro college o sogi ba ya ne ro complaints to kabang but student in life to not strong with hang abono kaisa chung awareness to bonamu chungmani ta ho song ki no admission ungdi angno no admission na mana khlaya just agent ite phano no admission ungdi agent ite admission ungdi phaibo no rok tabo ga jaga bo blindly believe khlai phagan ke unglak tamni bagi hinke tini no no alada story sai khana runa khana college thamani ya gulo te alada story ungdi mano so khana ni je problem ni yo jangjal ni yok na ni bagai no chung tini ni simik no tabung ni simik no starting ni simik no chung joto no prepare khlaima khlailene joto kisu no preparation no ma thongnai hai anke all of future ro thangai normal problem ngai normal families ni problem ngai rang ni problem ngai students ni problem ngai ang age bo sai phayo je no kuno agent ba jodi admission na thanga anke in writing every details the agent normatam go shikha buma he campus utlangmane phunuka bo campus phunuri nai reya amro jotono clear face hina baidi photos na baidi chi amti location amti campus ni photos ro jotono clear fe na baidi abuni ya gulo norok je agent bai je promise thajangone je norok baksa sawa maso 5000 khaina ngo maso 4000 khaina ngo rokni agent ukti phayo te scholarship bai baki poriman nai ni rokti phayo and to hemania gulo tabuk no rakno kun phan rana na ya rakni sawi buti phayo so tu phaya on ya ba ngomong ke agent ro borni sam borok khlai nai no because borok kaise agent borok borni income khlai ni source am hager nai tugu and to college ro bo agents ro support ma khlayo tami bage hinke college ro bo student manani nago and college nije thangai student nai tugi mani bage no borok yang agents sub agents nei ya kari maru tabuk first year je fees jungmai mani kabangma ngai no ngai manu je first year fees kabangma mani to agent ro commission ro including is maximum ngai thango in case jodi agent maya ganang ga bono discount bori manu kaham khai jodi busa ka hi anor ri me ang kabangma no bakla nang ning khang ke abo to alada mi thala borni ko tabo hongke nari je samung khlaine bo to borni commission chalai no je samung khlai no ni bagas chubai to ko bogini ha income of commission ne bonna nai no ara to sungke bono mana khlai mania tabo hongke sakangona pura clarification nai pedi ki first year ni fees jo 60-70,000 in nursing specially in sauna nursing o jodi 70,000 se ni scholarship man nai ni first year ni fees less hada ka 1,80,000 inke o bahake cover nai amu kesi no clarification na nai jespon ang thong agent of jespon satho abo to clarification clear khinadi ang kono thakanya thaya kono ulta sanan thaya but je hisab je chung hisab primary thai je chung college of panama lai kok saka abuni ya golo chung thaiman ka e borok ni ro tabuk borok kha boroni commission add klai no chung fees manao take borno fees ri manante borno borni commission ri manante tao fees 1,80,000 jaga nang 70,000 scholarship man kha doram ni 40,000
yearly per month 4,000 or 5,000 kiri thanga. To funds in India 1,20,000 see cover tradition is a plan thanga okay. But 1,10,000 also cover 70 plus 40 1,10,000. In case 50 kanga 1,20,000. Tabo kaza na bisho 1,80,000 1,90,000 kagay 1,20,000 or payo. Manate 70,000 to nung arrange mo klini kuna ble. Abo kasi hisab naradi. Norok je mafha ba je student kaham ka khanawi nara khanke koroksa student Bangalore phai pori phanyani. Sudo college fees, hostel fees oximita nasi khodi. Norok jotono no hisab khanyani chotobdi. Joto overall cost nai abo hisab khaidi. Tabo grom dinini monthly pocket money nin busane nai. Monthly pocket money roughly 3 to 4,000 but 5,000 pon no rika. Then in monthly hostel fees, nung jo dirom khanke 5,000, money 10,000 expenses on monthly, which is equal to 1,20,000 per year. Bosor gasani. Awon pore thang phanyani, tinin busa flight with thang phanyani khanke thang gasa 10-12,000 nang mini hostel simik airport thani buto 1,500 nangi thang mano. And ticket drop. Amro why bisuk college, why bisuk nang nogama phane, why bisuk nang traveling ma khaina abro joto no hisab khaina baidi joto parents on ang sautini no ki actual total cost bus thanai amonosis pura calculate khaidi and nang ni busana pore da mano maya aboni onusare one subdi because nang taklai si mano ni one rohori mano khali nin tamong thane nang sai manya busa gri da mano maya nang gamu shori me do man kha da belai ka hamko to honke ani point do ka hamko bujidi ki noro kaisa busano kaisa charano college pore na ni bini college fees bini hostel fees bini tuition bini uniform fees books fees joto tai bini traveling kharcha bini pocket money thung no calculate khai 3 bosor ni calculate khai 5 bosor ni course no 5 bosor ni calculate khai no noro proper budgeting sanam di proper budgeting sanam ka anke noro bo future ro once we choli manana bum dekhe choli nai amo kaisa step by step noro bo handle khai manana kaboma borok tomo je pore namu chubo rohori ru but unfortunately kazara thangi kazawi thango fees ri mai angi thango fees ri mai ang mani lori phirogi rok matlango tabuk sang last year ma kaboma nu kha 2-3 ta case to sung publish khai ga ta kaboma case to sung publish khai liya aja ga bo sung nu kha je agents of tui phayo college to ni kom to ni sawai kom ni sawai borobron ya gorang na us company commission nar ge pai ya un bore college fees riya last moment no tamong kai college ni fees mai ya to obviously student no dosu jak nai so ai ni bagai san jodi nor agent wa khana rom thong kunu ya agent so bang koi na mu chu ki nor ni commission please nor college ni take nadi don't directly take from the students the students no fees rakha ang sagang nor ni commission ta ni ta na rabi sagang student no chance ri chi bo borok ni fees colleges kang paire ragra thung taki borok ni future of problem ta tu I know agents roni bagai income source to obuno by income khlayo to no borok ni income no yakana mo chunglak to bonke norok jespon khlaitung kaham ga khlanya ni chai thokdi ke bo student no kono jaga jangjala takik lady no fake promises please my only request to every agents every college admission agents so please ke bono thokai ke bono unnecessary cost hawi general tini promise khlaiti khai khana a promise to ni me aja amti hai promise ta khlaidi practical cost hawi no borok no admission khai ready tam ne ke chungje nukmani GNM nursing especially line of low class ni borok ko kabangwa khabromai phayo ojago because agent of thangai sungnang ya kisa kisa khlai mano ni sawi borok no family go ti phayo clear khlai no ti phayo tabok sung TPF ni tei basa namu sunya sung admission or khlai namu sunya but yes chini thane jodi na student directly and thane shopai ka ba chin thane rok enquiry ba shopai ka narok saw in TPF ni to ni narok mai ready nga chung ang bu khlai mano because chini thane bo list ko ma tong colleges rok ni and changa ja go chini kuno commission thri mai around the tiri solis hazara kono kamungi thangmano oino agent no so there are 180 na thanga age 190 ro kon na thanga chung sini yang tui so the direct colleges sung kok salai ka agent ri kono fees kri nga ga chung 150 first year ro kono sung khlai ri man mong sa to khlai ri man nai but khlai ri nai tamu to angko exactly 100% promise bu khlai ya kintu yes no do the inquiry in bage phai ga ngai chung nije na college by kok salai ye ni je fees to money first year is a fees to money as a lot chung no discount khlai ri ro no
jodi noro hainani muchungo ke haike kobangma agents to tomo agent te noro jodi contact khai dong hanke morning te thangi mano tobo hunke clear information always to say naragdi in writing jotto je cox hale mane tini amti cox halega khana amti cox halega ba agent suno amti ke promise khai tini admission khai ka future of amti injani promise khai ka jotto kok no in writing agent nijino sina nangai bini signature tong nangai normi signature and kaisa ba kaini witness kanawati o signature no manarak laine ba agreement nor agent by ma khlai lainai ताकि नरने फ्यूचर कोनो प्रॉब्लम इंयांग नि तै एन नरक साइमनो के फ्यूचर नि बो जों एजेंट नि बरो नरगो एक्शन नाइ मनो कि बो नरनो फेक प्रॉमिसेस खलाइ तो खाबो फेक इनफॉरमेशन रुइ तु खारो फाइगा नै वन सुगै खलाइ मानो अनाबा जागो जों आवनि जों जानि काटुइ मान आउ जते सें जे केस हैंडल क्लाइमनि स्टूडेंट्स रखनि o jagao to tabu thorati ke mani thaniyo kono proof koroi je agent borno samani a kokrone kono proof koroi because borno thani in writing bo koroi in recording bo koroi boro grang roh ka direct ba agent roh ka college roh ya ta agent to bini commission tan man baga bo college ya no mai olo je last of family abo college ro na kon wan sugi tan mano bo but any main suggestion ngai tabu chare no jispono final thung agent ya go no khok sapona rang ya kana na ya যদি ইয়া ফারো গাঙ্গা আপনি রিসিপ্ট কপি না রাখবি রিসিপ্ট কপি না মানে ইয়াগুলো সে নরমি পেমেন্ট কনফার্ম খানে ওয়ানসুবি যদি রিসিপ্ট কপি মানলি আর গাঙ্গে কোনো প্রুফ করে খানে থানে সো এনি টাইম দ্যাট ইউ সেন্ড মানি কেমন ফানো লোক গাঙ্গে রিসিপ্ট কপি না রাখবি অইনো যে রিসিপ্ট যে জায়গা না রিসিপ্ট কপি মানা না মানে আ জায়গা রিসিপ্ট কপি সানে নাদি সো আপনি রিসিপ্ট কপি তো নং মাননাই bunti jagao sabo nang tamo deal ang abo noroni bepar bunti ke khlaina na bunti ke khlaina nange abo chungnor bai clear hes hawiri riwono kubang ma hidden charges to mo colleges obo hidden charges to tongo abo rongo chungnor no clear hes hawiri mano in case na Tripura people foundation tui bisas khlai phainamo chungong kai always welcome chung chini yang tui chini NGO ni pokke tui chung thangai college bai discussion khlai leye bumsuk jora chung discount khlai man nai abo chung chai tok nai discount no chung student ni fees o कम खलाइरे रनाय तब बो कॉलेज सुकुनो सेमिया पर नरक सुनो जदि कॉलेज नि बुमुक साका लिस्ट रहका नरक होइनो एजेनि थाने पर नरक लिस्ट मानखा इनका आ कॉलेज नि लिस्ट बायना नम छि नरक फाइमानो सो आ सेम कॉलेज न थांगै जों नरक बाय न थांगै फेस टू फेस न थांगै जों नरक एडमिशन खायो नरनि बसकानो डिस्काउंट रेट खलाइरे वानो आसुनो बिसिगा बिसिनो सानाम जोंया तो बंके यस be careful nor jotono khel khai tangbaidi ki scam o ta phaso baidi agent ro jodi cox haibo please nor abuni kaham ke sinar mane chaitobdi au video busu jorate nok nai tong saimia but try spreading and request joto boro rono no ki busuk spread klaiman or please spread klai baidi taki joto Tripura sarne bukhogo ba bung khango ba khunjo o information samjani tei tabo song Jorana hambai tak jorati logeri tongani bagai khaklai no chungna future of the kind of logeri tongana hanai jodi kuno sini yang kuno mistakes tongo chung kuno bul khlai tongo gan ro please bus kama phaidi uklo kokta sadi bus kama phai comment ro phaidi chung no comment no proper way response dei nai kulumga te waisa jotona hambai khaklai Tripura sa thinam kahani choleo na te waisa bye bye